Hello guys, twongeye kubashimira kubasanga kuri uyu muyoboro w'itumanaho rigezweho. Muri iyi video tugiye kukwereka uburyo wahinduramo dashboard cyangwa se screen yawe ya Facebook ukayihindura mu buryo bwa dark mode. Uburyo nyine buriya bw'umukara akenshi na kenshi ariko usanga ukoresha Facebook nijoro, ariko ruriya rumuri rurimo rw'umweru ugasanga rurakubangamiye ndetse ruri kukwica no mu maso. Tugiye kwereka rero uburyo waruhindura ukagira screen isa umukara. Turatinze, reka dutangire. Urafata telefone yawe ujye kuri Facebook nk'ibisanzwe, okay? Then numara gufungura Facebook yawe nk'ibisanzwe, icyo uri bukore urahita uza hano hari utudomo dutatu, okay? Ahangaha uturongo dutatu hano hejuru. Then numara kuza hariya hejuru ugirute hakande, then uhita uza hehe, uhita uza hano muri setting and privacy, okay? Ahangaha niho uri bugirute, niho uri ukande. Then numara kuhakanda urahita ubona features zigiye zitandukanye. Twebwe tugiye gukoresha rero ni iyi ngiyi yanditseho dark mode. Iyi ngiyi ifite akamenyetso nka kiki kariho nka abantu bazi hari imisigiti hejuru, hari akantu kaba kameze uku nguku gahari, ukwezi kw'igice nyine. Akangaka niko, okay? Ahangaha niho uri gute, niho uri bukande kwa kano kanditse dark mode. Then numara kugakandaho uhita ubona screen yawe yagize iti yahise iba umukara. Ubu ni bwo buryo bwiza rero wakoreshamo iyi screen itakwica amaso nko mu gihe cya nijoro, igihe urumuri ari rwinshi muri telefone yawe. So guys, nimba ari iki video ikongereho cyangwa se igufashije, kora subscribe kandi no kunzogera kuri ati tubashe kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao, reka tuze kubana muri video iza gukurikira. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.